Remikopta itu miksak var vrajli ningshi mingai hidada ringkling tor pakam dayatam sampang kangsak wivang kyashi kangia iwi Oklahoma yomshina anili otsakum dagle sharabing kala vivrali korungai riau chanra kaintum sako really vivrawi makwada sok miching sarno kuchihi Shiwi Oklahoma na hidada katara hampupam chikak miwangla iwi ringpa ningshi kachangkat pongchok daleko ningshi tui mahangka asaka baiwang atami kuilga hangla kaura itu mui siag sang hangka kmia vivrajili kachangkat ningshi yut na ngachala kaina ngaranra kai program vivrana siag sang hangka mida tacham daram Tasek kaina kupsang kang sa wangla vivrali kachangkat ningshi Yut na siyasa program himrarang ka gifted catering yudu gifted catering himrarang ka siyasa ra shumai Vivrana jingham jinglot chalagani khemi khwai kala mila kachunga thanra khwai siyasa ra shumai kala chimik shoji rak shunga tham chitran shimwe na phekar ka shoga tham chitran kajing tiongwi ta phoka wei kajing ramni yengkal ga thada ukhnang lagan i thada phaning khuye laga apam jili bak shunga tam chitran thada singeti tamangai da vivrali thada yu ungli ne sesa jine vivra noi nanam yamya khalum shan mi de sei jingham jinglot the chala ina khemi lak sei kala mi lak chung ka thanra mi lak lo da ina thada yu ni sesa lu shi dai vivra na sak sang hang kam da tacham daram khemi da program learning phala ga ina kupsang khuye kala mi lak chung ka thanra mi lak ai yu sak sang hang ka mi chim shong sala kai vivrali ka chung kam sot mi da le program li shunga tai da khumi khai Thum sako really la ningshi hairko da tu mui siasak aina katom khami wi manga je aina itu mui program successful salak aina ring phalak aina kup sang la kai da tum sako really la rawi makwa da soko mi je ta shung lak no ku ji hang khangai ne ina youth director sada rag zang hi ka chang thum karata le paira da le tai ten li tai 12 ten li ung pe yaw le bai Jiwe alung jili ojaling sol ga ot samamanda tang wi in charge khai sang mi laga tang liang sang dalai kala homi chit chatalai jiwe alung jili youth wi shongai na tiaw mai kha youth service ku ka vai khang ran sa laga ithimai lungli kasakapai lansin we alungli kasakapai le hau kala ho khwai ga thai li ka tiaw ga chot le hau gi da aroi possible ma sa tho ju wangai na youth na ga khangate apong mu chuk laga tang room laga thada worship khika khami hi hapok ta leye tang matili sai rei kala tang ka til chara man chara na thumna ga sak sa aina hon mi chalo ku ji hangai lang maida shiwi September aina October li youth foundation te kala youth game hi leida leye na thum sak sa le kha phuningu mi laklo ithum khang ran ngi sapokai re se itum virawi ningyang khong alung chili sa shuk vai tum sak sale khak phaningu mi laklo ga ji he hita hang khangai ga sane aring athor with dipong na living sacrifice ring jigat sa da ogthui ga jine Roman 12 verse 1 to when the quick shok ne bible ba mi khai observer virawi makwa da sok mi je ta shung mi no rom na wi lai ki wi ka shok ka zang kala tuizan thui kai ochoping phekyang atam chitran apostle Paul with third missionary journey li ana Korean li leila ka Rome na wi shikasang now pingli ka gabi ne kyuwangai na kapi haukla jikhawa ana Rome li wangai lak aina muwakrer Rome li wangai lak pau ko phati wa songai lak na khleila ka ana muwakrer jiwang chiti he na hanga jipun kala Rome wi shikasang now pingwing a chai li hui khami wi matang li punga ba da lei hau ki da chui maram li third khami Jimang maning la chui shen na shikasang na binga lu chui shen na chendal sui alungli shi ashi da khaing rok ga punga pa kala leita khle je khok kha sa ka vai encourage sa khami sang samil ga ka bi chi thi akang sa ji ne kala vreshia akasa da ka tha da okthuira vreshia akasa da ka tha da okthuira kala ka chi
kakapi practical advice kami ay nang soda kakapi titi akakang sani. Jaina first 11 chapter verse 1 to 11 hilipo na kilitil sakla jika pau kapa gospel matang li tam chitay yang kala chapter 12 to 16 kup kasang vapa chi ana Vreshi akawe acham aram kala vreshi akana kata da okthuira kala chi practical advice kami ya lairi akakang sani hili ina kerjan hita da akahangai conference akali preacher bajina ida da pulpit uaina awi sermon ji kupsangai laga kata atam chitran manichon kai shina wa ka general laga mikli char puting ngai na ni uklungli satsela kaina ali approach ra sai je awi rai je kala ana hida da hangi I just can't seem to live a Christian life the way I should the ra hangi today ana hangi I had tried everything what believer what to do hang the clay hida da itum na church ka da clay da ala church ka hai re kala mangla really thuklak aina la chateng hai re pulpit li da ning la kala ana preaching la sayang hai re kala mata ka khai ot ka chung khala ina samphang la khai re ka ana hangi I tried to get everything what I can from God but despite of everything she was frustrated kala a satisfied ma sa thu we ji ana ka tong ji sai sa la a satisfied ma sa thu we ji Jaina preacher bajina aliki hangla jiga the key to spiritual success and true happiness is not trying to get all what we can from God but in giving all to him what we are and what we have ji hili hangda klebanava nana ka jang khat where she ka sawiring ka phaji thengai ka rally ka zangwi ka ngem chi thengai ka nanda rawi na kisam phambai ni khlayang da nana hot nashang hot mada ka sa pa chi maning manei cover rally no winning uklung dong da misangal ka no wi khlai ka tong chi rally mixang atam chi tran nanda shi ka saw ka khlat ka rally ka zangwi ring pa chi til theki chi nei chi chili pressure ban chi dang han ka nei kharjanji ningli machuk mamanda aring thor itumna ringchkat sada okothui kachi okthui kichi kachi apongkhni aina machung urumra offer your body as a living sacrifice kachi nei remai thui da nowi phasa hi vari wiwang ringchkat sada okthui lo kachi nei verse 1 lik kapi khai by the mercy of Rivrana track room shan me by the mercy of God kachihi kilik hankla the king atam chitran first 11 chapter li Paul look mission or awi hu kami matang gospel matang explain sa hai kasa chilika hang ne itum na Roman chapter 5 verse 12 li kapa chitran wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin and so death passes upon all men for that all have sinned ye mikumo itum mikumo hi mi akawe na morai pungser how kida riraw ite kamate chilim ka shungwer to we jite kala riraw ite kamate chilim ka shungwer to da kala mikumo aina riraw wi khangshikchi malai thu kida itum mi morai pungser how kida kala kathiji shongran kathiu shongran chi samphang hawe je itum ne ka riraw na mikumo lilashina how kida awi naw ho naw tong akamang ji okthili chu horal ga na ili morai pu moina morai raw pu moina rang tang khwing sak laga kala ali shik sanga ka chiwli mushung mi hai laga ka thiwei na kan mi khai chili ka hang ka san ne ari by the mercy of God ta chile hang da khlai chiang chili ka hang ne jaina ara first 11 chapter hili tam ka chithai je chapter 12 hili vreshi akhana otsa kaina katha da okthuir khla ka chi pol na hili explain sa da khlaine verse hili itum da pada aka poli ka chi itum da English translation li khenga tam chi tran I beseech or I urge the sambangai hili krik tu li khenga tam chi ran para khalio je hiwi ka khlat na nga jon khamia advice khamia katom khamia chili ka hang ne Paul na Romu shikasang na bingli advice kamia akasada arana tum rivrana na tum lilum shan mi haugida rivrana lum shan mi da awilu kumashan alung jili na tum li hui mi haugida jiri response kasada na tum mi mirin hi ring jikat sada oktilo kujiji kahang kasani verse le hang da klei yang
na tu mui phasa hi rau wang ring ka sa ta ok thilo ku ji hi le hang da klei nei hang da klei na wa hi command nei it's not an optional na na sangai ka sa masangai musa ka ji pa chi muning la ka thang ga ji da wi mi rin li rali zang laga rau ning chang alung ji le ari ring ka sa laga ok thilo ku ji ka hang ka san da wa hili ring jikat ta hang dak la hi no we whole self no we mangla chi mangli ka hang maning la yang no we pasala mangla la ka tong a jevri rali mi sangai ka hok thilo jin no not just your soul no rali ku sang how we ju wang in the ya I mangla hi ra ku sangai da mangla hi ri sara pasa hi ok thu wang sa ho ra ka ji ba ji le ka hang maning la ka wa pasala mangla la khni ni rali ring ka chal ka ok thilo jin hili the term living sacrifice implies on ongoing dedication and commitment to God ka jinda hang da klei ban da na vre shi akasada rali khuisang ka na akasada na rali jin ka sada okutu hi thang ga ji da with dedication kala thang rali dedication la thang ga ji da rali commitment milga oktoi phungru kho ga ji hi li pol nei tumni ta da hang da klei ne ngai ga cha pol na rom wi shi ka sang na ping mang li ka hang maning la na ili la hang da klei ne yang itumi vreli khuisang ka hayami akasada thang ga ji da wi mi rin li ring ka sa da ok thilak ta leila ka chi hi ningli tha ta mu chu sa ngai ta da I chi chaw ningli ko shen sang sang kyang ngai jin yang no wi phasa no wi mangla ri ra wi li khlei nei ok thuili na li hili ra phral ga na ok thuili ta ra ok thui tak le accidental li ra khra la mning lak mani ri ra wi khangran alung chili ra ok thi tak le nei chili nan da ri ra wi ning ka chang chi sal ga ri ra sang sak ngai chi sal ga ok thui de leila ka chi ta da ningli ko shen sang sang khai ne yang itum li rawi lokumashan alung jile humi haugita kala itum shik sang manga jen rana itum li humi haugita itum na saplong ki jiwa thang ji da wi mirin le rali ring skat sal go thui ka ji hi ok thui pungur ko ka ji ok thui ka ji hi itum ot ruk la kai itum mikumo bing hi tu nature nga wa ye ji dai Mashi kasanga pingi chingi wangwa vrivali mu kui kasanga chi pingwi wangwa nature ya akmang e chi ka vrivali kusanga haya vrivali kusanga mi binga tu nature nga wa ye je ki wa ki kala ka all nature right na new nature je hang da kleba na wa ka chama mirin ka thara mirin hang la ka tang khamang mirin kala ko hora mirin za nga wa ye je tang khamang pa hina na na vrivali mu kusanga ral ka na wi sak ngai sal ka pasawning chang sal ka okthui ka sa atam kala chipajina nui pasahili iwa kare we ka chama mirin ye we otsak ki sal ko ok chingra da 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 nu shang nu tai je ka thara mirin ba hina kohora ba hina na ara rawi nong sai re kohora wi nong sai re na chi ma sa pai li man da nui ning li ka tang ji da li click sang sa ka ji te anai hi thang ka ji te ta da pel da ta da raing rer ji da petal sa ji da lang raing rer ga ka pam da thang ji da fresh mirin hi le China in an hand kai ban which one are you fitting ga ji ne nan da ka chi pa li mi za li klei ga ji ne hang da klei ban da ba nan da ka ji ga ba ji li mi za ta le la an re sang ngai re sang ka ka cher ba ji yu ga na tang khamang ga naw sa la ga vrei li khuisang ai sal la tang khamang ga naw sa lo thui thui hau gi ji vrei ning chang chi mok thui la ka na ko hora ba ji li mi za ta le ji ka wa ko hora ba ji na hak sang ga sa yu la ga na vrei ning chang alung ji li vrei le ka chal ko thui gi ji ne wo China in a hang ngai ban da wa itum tang khamang na wa ji mong sai la rali quick sang na ka sa ta ko hora na jing sa sai ko hora jili mi zal ga rali thang ga ji do mi ne rin ka chal go thui sai ga ji re mi tui de ta da phut ka ngai ne ka khni ali na thum wi ning hi on chang on sak ta ring ka sa da ok thui plung ra ga ji ne hi le hang da kleina Roman 12 wi tuizan kheng atam chitran Rome wi emperor Nero awunga na mungda le ka vreshili sashlak in a rek sa kala vreshima kning bing na atum ning ka chang sak ngai sa laga ta da makapha achamaram sak ngai chi sal gan of ning yang khung enjoy sal go okuthui atam no wa atumai alung chili yang pol na text le hang da kleina wa atumui mindset behavior pride or arrogance ta da chiga tha chile kala okuthui velo chile sak mai kar da khuilaga sak ngai sal go okuthui da klei okuthui ta da Mokti hai lo ta ka hang sa ne verse 2 li hang da klei ba ji yang verse 2 ta khai ne hili word ok thui ka ji hit thuk mai nak ta khyang atam tran I thumui ok thui planet pa hili ka hang maning mane I thum no ok thui da klei ok thui pa hili ka hang maning mane ka
we run musang sakangaya ungodly pattern yang really against kasa sinful expecting jili ka hang nei such as dishonesty, immorality, greed, hatred, envy yang any other action that against the law of God jili ka hang ka nei we run musang sang nga jam aram kala bible na hang khai hili hiwi na kan chok laga ok tui dak le acham aram ping chili yang hili ngiol ga mok thui la no sak ngai sal ga ok tui dak le bing chili ka hang ga san ne bol na hang dak le na ba hikata hili mangrum hai alo ku chili ka chi ka hang ga san ne ok thui wi ngai ping chili mangrum hai alo nali china mol all shape ma sang sa khai lo je mol mangrum hai lo ji itum na kheng acham chitran nali chikta china ma sem sa khai lo no mi ri ni chikta ma sem sa khai lo ku chi chili ka hang ga san ne ka shikasang now akasata na tumi ningji hikata we na ngari tui chao holu ku ji pol nei da our rom we shikasang now bingli hang da klei sa na yang hilin ning hi on chang on saklu transform salu ku ji hi greek to lik yang adam chan metamorphose ji we ka klat na va to be changed from one thing to another jinda ina thang hang kai da tang khamang na ong sang sa ai na ko hor na sa ka ji ka sak ka khang sa ka sa ai na ko ka cherang sa ka hai chili ka hang na yang completely change ka sa chili ka hang ne a total change from inside out ayar mangli parek laga ayar mangli thadam thasek kaina ka chat pa chili ka hang ning ne sunday ra ho ida no thor song char sak rakashon laga no ning ukrung chak shikot dem khato dai na no sa ning chang sak ngai sa laga ka chat pa chili ka hang ning ne cover ayarli ka pha kha cha da ayarlim thasik kan se da no ning ukrung chila ma thang sa ka khang chei chili ka hang na yang this transformation is not external but internal jinda no ning ukrung chei ka khuing chei khul ka vi rau song mai ngre khung chili ka hang ne Pona Rome shik sang now pingli hang kamatin nai nang soda na inila hang da kleko o ko thui o china nali shik masang sa khailo ka chikatha we na ngare thui da nga chang nga che laga ko hor now akasata ri rawing ga chang kala awing yang khung chile ok thuilo jita ka na tuna vre shi akasada Rivrali ka zangwe ringa pa kala vre shi ka sawi ka khalat jena tumna shan khoi ko thai khoi pai ko ku ji pol ne itum ta da shi ka sang nau ka chi veli ta da remind sa da glei ne kanau wali like shia members being ari hon thot atam le itum nang hiao khang atam chitran machuk khang atam chitran itum wing chai li mi ka thi chan na pui hai re ma thi ran ka chung ka thi hai re itum ni ka zat ka shi ka chung ka shokai re substance abuse Arirai, Kashai na boy day, Kamangas and the boy day. Itum Kashai come to Yang say. Vareshi Makaning Ping were alongly, itum hida ring room laga, suck room laga, Octwita Clay, na Ejikatali Mazangli clay. Mina Nashan Kra Atam Chitran, Mina Yang Kra Atam Chitran, no we Aina Chishu Christa to take by Lakta Lela. Vareshi Kasawi Makunji no Lily Lakta Lela. Maning aka no we sak ngai no ning ga chang ji sal ko thoi de la mai kai kha wi wang wa musung rik kai na thar cha ri ai na ri ra wi ning ga chang ji alung ji le sal ko thoi lak de le ko itum ga chai le chi sal chang sal lak ra ji sa lak sai ma tha mai da pha mai da ri ra wi ning ya khung alung ji le thoi lak sai kai kha wi wang wa phasa wi ning ga chang ling hom chat la ga no wi sak ngai no wi ning chang mang sal ko thoi ka hai mil chang sa bai ko itum ga chai le yang thukla kai na ma chuk sai Tuklak ay na machung sang ay atam lay laga vira jong mai ngre ka virali hamsang ka viran sang sang ay chi khiklayang ka ji machukhui laga ito muhi narang ka vira jong mai ngre ka ali chi ka cha da ok thilak sai na ka sang khat vreshi ka sawiring ka phaji thingai aka Where we aina ki sambam pai nikla da hon ashang hon ka thak pa chi maning la ka no we phasa no we mirin no we mangla tong ding da rali mi sanghai la ka no we ning che chao ngo che khul ka ri shong ri rao shong mai ngru ka ri rao ning ka chang chi sal ka ri rali rin ka sal ka ok tu sei ka chi he ring ka thor ka shi na ka no tum sai ko ri mali da shak ki sak ngai ne ri rao we mok wa da sok mi jing sa ser no